Quranic Meaning Training Course Quran Adaibe Lejemu Tindan Tinganza Tonzaku Bismillahirrahmanirrahim Ananda Guruna Roshim Hidamudo Alon Tanajanamudo Allah Shemai Namarabhin Channel Asabi Badi Ya Ayyuhal Insanu Uluda Innaka Kadihun Ama Sense Adendi Chuban Songyami Piti Ila Rabbika Ate Afanse Muimuramudo Ashematano Do Yoshi di Ati Kadahan Asamapyap Chuban Mupien Famula Kihi Tupia Adendi Lagao Ashemyago Tuishiami Piti يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه أولودا أما سيزي أتني أتي أفان سي مهمرا مدو أشمع تانودو يوشي أتي تيدي أتي أسمى بيا جوبان موبين جوبان سانغيا ميفدي Topia Ateni Lagao Ashemiago Tuishiami Piti Quran Surah Shizali Ayat 6 La Tahzan Atem Masoyin Banin Inna Allah Amman Sense Allah Shemiadi Ma'ana Harune Atu Shiramudi La Tahzan Inna Allah Ma'ana Atem Soyin Bane, Ama Sense Allah Shemadi, Narone Adu Shiramudi, Quran Suraku Ayat Lize. Hasbunallahu, Allah Shemadi, Chanodo Adwen, Long Laudo Mubadi, Wa Ni'mal Wakilu, Lagabi Shemadi, Akanzo, Alon Yong Loi Achen, Kandaido Mudo Ashen. Mubadi Hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah Shemyadi Chanodo Adret Long Laudo Mubadi Lagabi Shemyadi Akanzo Alon Yong Bong Loi Achen Kandaido Mudo Ashen Mubadi Quran Surah 3 Ayat 193 Seya Hashim Demian Sangaya Sanala Natong Nasang Agunit